ama sain kan channel min thlir saktu te chibe kan buk le vek acheu voini october ni somni pani sani somni pali ni a Mizoram Consumer Vehicle Union te chuan Aizol Press Club press conference ne in oil manti to awang le kong chi awanga naktu ka lungoi lo na lantir atan an lir the din tir an tum chante an soifia Mizoram Consumer Vehicle Union roi tu te chuan atira chuan lungoi lo na lantir hi tiam chin omlo lantir an tum thu suin way mero reling khom le ko rang in khom pui dona wanga ngen na kan dona wangin ni khatatan kan patoi anti Mizoram Consumer Vehicle Union te chuan heting hem press statement an sema Mizoram Commercial Vehicle Union in oil man sang le kong chenasal tu ka wanga lo thei lowa lung oil lo na kan lan tirin ni somni le pathum ta som sang ni somni pali hian service lovin akan ding dona Wayme roreling khompui omadona wangle ko running khompui program te alo oma wangin nikhat din ni se kan tia hetinga kan lung oilo la lantir ngai ta hi pui kan ti le a lung oilo na kan lantir tur chan hi zoram mi pui te hriata pon atul in kan hria a the dar ko a the to min cho pui turin chanchin bumi te kan ngen a cheu tia apoi ma separa hian kong che chungchang heting hian an suya mitin in kan hriat angin Mizoram puma inkal pona kong ache em veka aizol ko chungpo ache bertum di hial ani phai atanga kan chak lang na kong pui tlang hlei thei lo ko pin achia tin Mizoram chunga inkal pona kong ache em veka kan lir thei na tura atuar tu berchu mi pui anni roi tui tlak tam wang chuni pakhat ma se sarkar in thla da wang ni in country kan lung oilo ani tia a point pani na hian on man sang le che chungchang runtar langin Mizoram sarkar chom petrol le diesel man tipungin chia alata apun na hi petrola chenga le poisa sumnga pali ni in diesela cheng sare le poisa sum sari parukin apungta ani chialak le on man tipun hi kan do lova ama ero chu voile khata apung vak mai hi kan rethiam lova thilman zong ati to tur le mipuya ngong anei tur thlerin chief minister po voithum lai kan mu central way metel na NGO coordination committee in diesel le petrol man hi cheng thum ve dil niam thei anin rin awang le an thu le la ngai chang tura mingin awangin kan hun tiam kan tol da jok ani anti boka a point thumna hian a hun kan ti lo antia zoram puma konga chia lir the zong tu te ming khong na ema kong chia kan motor tangin atluwa in nu chuanan le motor se siam nan cheng tam tak kan senga lir thei tam tak phei chu mun tam taka an service thei lo hial ani chutiang din mun har sa kan din mek la in sarkarin oil man ati sang vak mai hi hun kan ti lo ani anti boka tin mi pui te hne na Mizoram Commercial Vehicle Union ti hian heting hian ngen na an siam bok ani oil man to hian lir theya e zong te chau ahong lova chung ko tin te min ngong ani oil man to chuan bungro phur man asang lo thei lova in sakna bungro le ele bar phur man asang don boka hemi ngai to chunga lung oil nan tir kan ni ti min hriat puya min thlop tlat turin mi puite kan ngen ani ti in voin khan Mizoram Commercial Vehicle Union te chuan an lung oil na lantir ani chante an soifi ani voin october ni somni pani san hi somni pali hian engineer R Ramoya secretary state transport authority government of Mizoram chuan heting hian office order ati chuaka Mizoram Commercial Vehicle Union ten tui al theiman ti san le kong chi awanga ni somni pathum october sang ni somni pali atanga lung oilo na lantir antum chungchang chu ni somni pani october sang ni somni palia state transport authority meeting chongun takin angai tua passenger service vehicle te hi permit an dilna sarkar tu zom vek turin anin tiama tin permit anlak chodona po sarkar thu zom tu le norna hoi hot lo tura intiamin anming ansign le vek bok thin ani heti laya commercial vehicle nei tu theng khaten sarkar ngen na poisa lo le anin tiamna kala nor antum mi state transport authority meeting chuan thra atilo le chu wangin commercial vehicle nei tu zong te chu mi puita na harsat na siam zonga nuar lova
an intiam ang nge ya mi puitana service vek turang ngen na le hriat tir na ati chuak ani